Oiche tungatia kunun. Epo nane pedo tutu munene arwana mkeretiane. Now, joko joli libere ko kero. Oiche tungatia kunun. Anu awani nuboni be inera a member of parliament. Era MP, a speaker. Airabet. Nesi. Airabet. Owaika awani mamji nera. Era bongo ja buaro anu tomo. Mamji ane. Imiki kutu kinjo mamende mamji nera. Ikankereda. Dama limo kinjo. Ikaru kere mamji mulinyo. Akiro bongo ja bua. Kota seuno. Ya seuno kula lemu na chakuda na mbere boyete. Nye ya unakiro kama. Mune pole jare di lopi twan ya jo tolo iburu banya gen be ngoni nere ngon tai swada nere ko yelo nere e bora ya na mission ko tebe ne chaete so nara etengo iteja ire ikija kutosha to ni member na lwenda Kadada anacholia kotoma temai I think also jenjo mamoni kere Ijai kitai arere munene era talent what atalanta na kama na rab dodo iko ni bone penen alumno parliament da Ijai nene gelgele Ijai tungane ndwe jas kada PhDs jitu ngalwe jas a master nin ijado chitulwe ja maybe O level kada bakai ya taitu ta che pupula rucho na rucho no equivalent rucho do ya lo senge na do ya ngoja we je lo bakai doctor professor iri mundo berja kwa na rio mendo bro kwa de ngo chuti na rucho no itu muka pupula rucho amu sugunu go do bera na bete ngai peso mangina o do mundo do bera I remember passion na eso mango district lo Katakwi o council nara do council mamda mame qualifications da ya ni tungate arai ko mana pele na ida peso mune ngalo peo temukangi na ngo ikinika ko nyara chutai chopa peso puta mapapo di like still we are related magoro yebo ucheni da dai lo amuria arai da teso odila dai lo magoro boni bo yaute titunga umisho ati ukshone jata so temwana yebo. It was okay and went on well. Okay. Now here the language is English. Mamu into any kere right camp. Konjija ikisamo. You will see. Okay. Ayala manoi esulu isesenete TV East Otoma boy show anegelegela. Yes, sene program kun Airabet WOK ni rucho kina yoke de ngara non lego ikiti Otoma boy stand Ijai yokere. Kwa na Ijai Itatami Opolot jatari performance. Ale biso mailo member la Airabet Otoma ala yotogo nego ikitosi Yesu Otoma boy show anegelegela. Ijai ne kede Honorable Violet Akurut Adome kede jakaita Simon Peter Opolot Okwalinga edaran. Korebere yangu tepakadio dona pongu na yarakin sirikunya kawai.